Blain ker kui ke ni go por tang ile banya pai. Ha ka points ke ba ningkong sepang ke mission ni ke ministry. Ke Jong U Jisu Khrist ke ba U Jisu Khrist uwan she ke pertei uwan ban trei. Tang ya mga wan ban trei. U Jisu Khrist ke ba uwan she ke pertei u klem ban wan u shuan kum tu simply henrei uwan ba on trei. Amen. Shuan la kawan ba shulang la kalong kum tu rei uwan ban trei. Ban pendap ya ke program belai. Hallelujah. Uwan ban pendap ya ke plan ke Jong U belai. Hai ke nunggu pon ke lebih pai ke points ke maningkong sepang ke ministry le ke Jong trei ke Jong U Jisu Khrist ke ba uwan se ke kendo. Amen. Ke maningkong U Jisu Khrist uwan ban le ayu uwan ban le ya ke mon ke Jong U kpa. Tengah banga ke uwan ban le ya ke mon ke Jong U kpa. Ke maningkong U Jisu Khrist ke ba uwan ke kendo kalong ba uwan ban le ya ke mon ke Jong U kpa. Ngakwa ba pinarong ke ni ke tien ke Jong U play. Ba uwan ban le ya ke mon ke Jong U kpa. Om ya ke mon la de. Hallelujah. Uwan si ke kendo ba uwan le ya ke mon ke Jong U ta. Ubala pa yu ke mereka. Ubala pa da u play U Jisu Khrist. Ke Bible kau na ba u play ula i kata ke pertei. Kat ba ula IT ke ula pa ya la Jong U kun. Ubala kamar wei ba uwan si ke pertei. Ba nyap ya play na mata jangi. Ti utau Jisu Khrist ke ba uwan si ke pertei. Uwan ban le ya ke mon ke Jong U kpa. Ya utau bala pa yu. Hallelujah. Ni aingo mau Jisu Khrist ke ba uwan man le ya ke mon ke Jong U kpa ke mon ke Jong U play. Kan dia ru kram le ya ke mon la de. Ngai ong i ke de ba ngai ju ong i ke de. La u Jisu Khrist uwan na mentai le jenu de ya sait ni amaru play. Jenu do wang ba balai me peniap yang balai bem le kum ni. Ri uwa di ke mon ke Jong wat ha upon je ke jingya bro long ke mon jong me. Hallelujah. Kata ke di ke ba uwan ban wat ya ke mon ke Jong U kpa. Ko ki kon ke Jong U play ke ba pijus ngo ye ke jing hikai. Ni em ni ke pertei ni em ban le ke mon ke Jong U play. Amen. La katu ni la le ke mon la de men chong shwa bangin kala bamut la biang. Deres ai bangin le na ke mon ke Jong U play. Hallelujah. Benda ke basa baru ke ni ke jing mang bet ngan le ya ke mon ke Jong U play. Om su ye ke jing kwa ke do. Om su ye ke jing kwa ke jing mut ke jinga. Ri bangan le ya ke mon ke Jong U play. Ke jing kwa je ke do ke long ba. Ke jing kwa je ke ladi je ke do ke kwa la. Ni ngas lu type mentangan res kan ja type. Ngam le Bible study hin re ke mon play kong. Dei ban le. Amen. Ti pikongo ye ke mon ladi ni pikongo ye ke mon play. U Jisu wan ban le ya ke mon ke Jong U play. Ngakwa ma mangingin skuto ya ke tien ke Jong U trai. Ke ba U Jisu wan je ke kendo wan ban le ya ke mon ke Jong U pa. Baro ke wei ke ba u play ula bo. Wan pendap baro. Pakan senang nang ni. Kaya ke bala keren na ke Old Testament sepang U Jisu Khrist kinang ya tolu pa ke bekrau ki prophet kali ya tolu pa sepang U Jisu Khrist bat ya ke viru khamina berwan man pendap lot ya kata. Amen. Hallelujah. Kaya ke bagi ni prophet lingba da u play pynkhih ki bat ki keren ya kaya ke U Jisu sale unsa kan saja ke por ke Jong Jisu bat U Jisu wan man le bet kat ya kata baro. U klami ke weiro. Amen. Hadu ke jingya bagading pada hadu pada mipat hadu pada kiu habadeng wan ban pendap barokoi. Hallelujah. U Jisu wan ban le ya ke mon ke Jong U kpa. Ngin lek banya pai ne ke nongrim ne ke tien ke Jong U play ne ke gospel ke Jong U Yanis ke dong ke ban riu. Ke dekot ke balai pupra. Ne ke gospel ke Jong U Yanis ke dong ke ban riu ke dekot ke balai pupra ke bongkom ni. Nabang alawan hier na breng om bangan yole ya kamon ke jangahi henry ya kamon ke janguta ubala pa yanga tangan ya puli lang baro ke ke ketian ke badan jenggot palat bar ngit ke pynkhih yangi ha ke ke janmet U Jisu wang ke kian tangan ya puli lang ne gopor nabang alawan hier na breng bangan yole ya kamon ke jangahi henry ke mon ke janguta ubala pa yanga. Amen. Hallelujah.
U Jisu wang bangawan na beneng alawan hier na beneng. Bangawan man yole ya kita kemon ke jenga. Ri ya kemon ke jenguta ubala pa ya nga. Tiba na pa yung Jisu Khrist. Upa ublay. Amen. Upa ublay yung Jisu Khrist madu Jisu Khrist wan banle ya kita kemon blay. Hallelujah. Wan banle barakah ya kemon blay. Kata ke mission ke bau Jisu bau wan ban pendap ya ke mission ke ministry ke Jong U Jisu Khrist ba on tray ba wan ban le ya ke man ke Jong U Kpa namar ke bau blay ula pa kenang yo ba on wan ban pendap ya ke Jong tray. Amen. Ke Jong ba ke por ke ya ke Jong blay ke let ke ya ke Jong U kon ke let ke ya ke Jong sem na kot ke let ke Jong long discipline ke Jong long blay. Haga bau kepau la pendap kum tu baru IT yo kun baru kon wan men pendap. Amen. Hallelujah. Ni aingo yo play ka bau play jigilong play jiga you play ba crowd yo ina bom jikot seki bom jikot. Na banga lawan hier na breng bangan yo le ya komon ge jangahi. Henry ya komon ge jangutau bala pa ya nga Jong U Jisu Khrist kini gitien. Amen. Kata ke ministry ke bau Jisu uwan banle ke man Jong U blay. Ngakwa ke JM ke jangi ke kon ke Jong U. Togin le ya ke man ke Jong blay ban pen subha ba yo blay ha ke JM ke jangi. Togin wat kalat ke bau blay usam subha. Amen. Kai ke bau blay usam subha. La ngingi le ya ke man ke Jong U blay usam subha ke ktian ke Jong U trai. Kai ke bau Jisu kan peniang tang lightly ha ke janmit. Sepang lamon ka bau Jisu wan ban pendap ya ke ministry belai. Tang lai telingan bu hang nekis dan sibon ba. Hari tang lai telinga kwa bangen ya. Lej ban ekran hang ne ka bau Jisu wan ban le ya ka mon ke jong belai wang bangalawan na breng bang ban le ka mon ke jong belai. Ka baning Jong U Jisu wan ban le ka mon ke jong belai. Usem ya ke jing pen baptis. Hallelujah. Amen. U Jisu dai u play. Panam sugutuk bakala. Walaupun yo de ka Mary pa Jong Joseph ang Bible Henry klamde ka kamlong gumta relong ba lapon yo Jisu Khrist do men se ba ko but ulawan ha ga do ang Bible. Amen. Da ka snam da ka do an rin men sim Jong U play lapon yo Jisu Khrist. But ka Bible ke YouTube ulawan haka ni kerukom haka dur ke Jong U briu Henry u de u play but wan ban le ya ka mon ke Jong U Kpa. Amen. Tapi ang mau Jisu de u play ti balay u sim ya ke jing pen baptis. Namar ka de ka mon play ban pen baptis. Hallelujah. Wan ang mag jing pen baptis ka de ka mon briu. Ka de ka roll ka de ka an ha ban le kabda. Lara kaditang ka rule ka an nai le rom lele. Okay pi. Lara kaditang ka rule ka an ke bola bu ke jinglang renti jangka. Kadung ka balang la kadung ka kenhon balang. Dan nai le rom lele namar kaditang kata ka dak ka pau sebar. Ni tangga ta ka dak kata ka rukom ke jingle niam. Dan nai le ro bian. Henry ka Bible ke hikayangi kadai ka mon belay. Hallelujah. U Jisu Khrist ang Bible swaga bun snang ya ke ministry banun snang ya ke ministry ban tre. Namar ba wan man le ke man ke jiblay swaga bun snang ke ministry ule sya uya anis ban pen baptis. Da uya anis ya u. Hallelujah. Uya anis ni kon ke bersekaraya ke Elizabeth. Hagado Tinray u Jisu Khrist u dayu play riwang pen baptis ya. Hallelujah. Nomor 1 banle ka mon ke jong blay. Tagin ya puli ne ke ktian ke jong blay ne ke gospel ke jong u Matius ke lanong ke balai ke dekot ke bakat san. Ke balai ke dekot ke bakat san, kat nriu. Tangan puli ne ke ktian ke jong blay ke bongkom ni. U Jisu tiu la ya tho ba du la ang hu. To sya minta na ba kumni ken ke long ke ba day yang iban pendap ya ke hok baro. Tagyo ban nga. Hai ke ne ko por. Na ba kumni ken kalong ke ba day yang i ban pendap ya ke hok baro. Jong U Jisu Khrist enda kumta ula syayu. U Jisu til endala penbaptis u la kiu na kumni na kom hakmiro la pli ki beneng yo banol yo i yo mensim u play bau da her kom ke paro bau wan shang ru hau. Amen.
Kadang-kadang kemon beli. Kaba U Jisu Kelaman man pynkhih kendiarro ya kemon ke jeng beli. Hakaba wan sega kendau komu brio wan ban pendap ya ke jing pen baptis. Namar wang makan deken kedai ke hak ke jeng beli. Haleluya. Ke jing pen baptis om kedai kemon beli. Kedai ka hak kan jangan beli Jong U Jisu ya Yohanes. Nama Yohanes orang makumna meban men pen baptis memayanga deban pen baptis deban pen kumno ngan pen baptis manga yeme deban pen baptis memeka nyanga. Nama bau Yohanes ya plashai ke mensim bau de meza ya wa. Haleluya. Dari U Jisu ang ba sya mentah namar komniken kedai ka hak ke jangan beli. Ya to syai kibriu bagi jing pen baptis kedai ka hak beli. Amen. Kam dai tang ka role kam dai tang ka Jong U Jisu Khrist. U Jisu Khrist bang slangi ke ministry wan ban le ka mon jablei dai ka bon pen baptis. Hadian ke jing pen baptis ulami na ka om on ke Bible wan men siba ko you have. Haka jing sishala pon Jong U Jisu Khrist men siba ko om don kam. Tiri namar ba wana ka form ka dur ka Jong U brio. Taka daw men siba ko wan ban pentikina ka de sngi mar pan baptis yo. Men siba ko wana ka dur ka paro om de ba ka paro. Hallelujah. Amen. Taka daw di I paro ha de wan men siba ko mde. Paro om de men siba ko. Haka dur jong ka paro. Hallelujah. Amen. Ke Bible ke yuto yangi hadian ke bau la kiu na ke ka om ke Bible min sima ko la ka beneng la pliwang bat min sima ko uwan bat om dei tang bawan min sima ko uyo sngowe ke ktien ke bong gum de hakamiro ke ktien na ki beneng kadong une ulang ukon janga uba I ha uba ngasngob ha hallelujah no la ni ka no ka male mon blay sham sgubha Hadian ke bau lale yang kene ke mon ke Jong U Jisu Khrist. Kaktian na beneng kong ba. Uni ulang ukon ubang asngo ba Hallelujah. No balik ke mon blay syam subha. Balado no kenta je ke mon blay syam subha. La pila menteri ke jing la menteri na yong. Reka ong be je ke jing syam subha blay. Hallelujah. Kidon kita gula experience sepangga kam ban sekri blay ban penjat ban pentelun kila ban pentelun henry ladau blame syam subha ngila ban pentelun tang da gedok ya ketayar kali ngila ban knyat dau briuro hallelujah amen tin rain the fit agak ke engine agak kali nda pentelun agak ke engine piram labe nyemar ke speed hallelujah ni fi angkum lo tidak ada pentelun ya ka doa jengi dah ka jing muda jengi ngilaban pentelun hendrei la da pentelun men sima khoj ki per amen don ke jing per tidak ada doa ka Jong U Jisu uwan ban le ya ka mon ka jeng pa bon siem ya ka jing pen baptis so bon stang ya ka ministry hallelujah mau ya kene kwa ban sekri yo play kwa ban le ka mon beri ko ngolot iki an juga Bible amen Kongolot iki an ke jong Bible. Yaki hukum ke jong beli. But de common ke jong beli. La Jong U Jisu de you beli wan man kongo e kani. But usah sedang ke ministry. Tangi de pet ke bar. Ka jing wan ke Jong U Jisu ban pendap ya common ke jong Kpa. Ba on yole ya common ke jong Kpa kalong ba wan ban pynkhih hallelujah. Wan ban pynkhih, wan ban pynim, wan ban pelat, bat wan ban maaf. Kajing pynkhih, kajing pelat, kajing pynim, kajing maaf, kadai kamon beli. Tahu apa nga? Kamon beli. Kamon kamon jumpi. Piro pikwa hiban kia. Dari ublei le rakwa na do bom jikut. Hallelujah. Kajing pynkhih, kajing pelat, kajing pynim, bat kajing maaf, kadai kamon beli. Dia dengan gedau ke Jong U Jisu Khrist, wan ban pynkhih igi bapang, hakamet, wan ban pynkhih igi bapang igi bensim. Wan ban pelat, igi igi bersate asakom, haki jimur kajing perkat, wan ban pelat igi bersate asakom, haki bor ksot ki bor krei. Baru wan ban pelat igi bersate asakom, haki nuri ki kenjabor. Amen. But wan ban pynim ya ka mensim
naga jingja. Tangan puli naga ketian naga jong utrai. Ngilat benda puli naga ketian jong naga gospel naga jong Lukas. Naga gospel naga jong Lukas. Kalau nong gebasau ada khot gebakat pra ke bongkum ni. Umen siemu trai uhangan bolo pensle yang ya geban yelap naga gospel haki baduk. Ula pa yang ban penmena ya ke jing pelat ya ke set bendi. Bat ya ke jing penpet pat haki ba matla ban pelai no ya ki balak ban ke shitom. Ban penbena ya ke snem badiang hun ke jong utrai. Kenega di ke ministry ke bau Jisu wan. Haleluya. Uang bau mensim utrai uhanga. Amen. Baulah penslek yang aman le ayu. Ban penpet pat yang kemat ke babala. Ban pynkhih, ban pelat. Yang ini bola syate asakom ke bendi. Ke jamu syaitan ke bendi ke pertai. Ban pelat lot kata ke mon play. Kam day ke mon brew. Amen. Haleluya. Haka bau Jisu wan siga kendo wan ban pendap ya kamon ke juga kwa baro. Kai ke bau bleu le. Haka honestman ya kata baro wan ban le. Sak ngat ong if you jisin. Ya ka jing yo kya haka met ke mensim ke de kamon blei. Amen. Ka jing yo kya haka met ke mensim ke de kamon blei. Ke jing yo jing pelat lut je kamet ke mensim ke de kamon blei. Ke jing yo jing penim ke de kamon blei. Ke jing yo map ke jing yo sat je pok ke de kamon blei. Ta ke dau sa pha yu kon. Haleluya. Ta ke dau ngi bek sot ngi dwai ke jing pang ke kerteng u Jisu. Ha ke dang u Jisu kya. Ha ke dang jing la map la sat la yo ke jing pelat. Nemar ke don ke bor ke kerteng ke jong. Bala asan na do beneng. Haleluya. Amen. Di negara daung ke bau Jisu uan ban pynkhih, uan ban pelat, uan ban penim, uan ban maaf di kipop. Pedepet daga kitab dong Ezekiel kalau nong geba lai pulai ke dekat geba katway lai pulai katway ke ongkum ni. Ezekiel kalau nong geba lai pulai ke dekat geba katway. Toong haki kat banga im ong utrai uplay ngam don ke jing subha ke jing yap ubaman henrei ha ba utau ubaman un pai naka lenti jong ubat bat ba unim to pai pi naka lenti sniu jong pi namar balai be pisu yap pi ka ying Israel. Hallelujah. Ublay umman lada kawai ka mensim kan jot bat kan yap. Kene ka de ka mon blay. Amen. Umman ka vai ka mensim kan lech ka de jak. Uku ama baro ki mensim kan yo ye ka jing prim ba de ka jing kelabon. Wang mangam tan ka jing subha ha ka jing yap ka jing unang pop. Ngam dan ka jing subha ha ka jing yap ka jing riu baman na ka riu baman. Uplay dan jing subha. Ka beneng ki susi lada yap unang pop. Haka sni yap, haka sni dekot mensim, unang pop ke beneng ke slap jar, bat ke beneng ke slusi, nemar kila do ya kowe ke mensim. Haleluya. Tihenrei, haka sni ba yap, ubahok ke beneng ke kemen. Haleluya. Amen. Ke beneng ke risa bat ke syat kemen, nemar we ni ke bahok uyap hau try. Yo tia hau play. Amen. Hallelujah. Uplay segi uman me kawai ka mensim ka jot no. De nega da upa yo kon bawan ban le ka man ka juk pa ka ban pynkhih, ban perim, ban pelat, ban maaf di kipop di kipriu. Amen. Kata ka di ke ministry ke bau Jisu Khrist uan. But hadu menta u hen awar, but u IT no agi syakri ke jungu. Hallelujah. Kebangin yalap ega ktin jemle sebang ke jing kelab mot sebang ke jing pynkhih sebang ke jing pelat sebang ke jing perim sebang ke jing map bagi pak baro namar ke bau blay dan ke jing subha ha ke jing yap ke jing udang pop. Amen. Kabalai ke bau Jisu wan ban le ya komon ke jing blay ke ministry ke bau Jisu wan ban le ke ministry ke jing Jisu wan ban le kalong wan ban yap ke ding panah. Hallelujah. Wan mania belor ke ding pena. Ini puli nega
Gospel ke jung Matius kalanong ke ba. Arpun riu ke dekot ke ba. Ke dekot ke ba lai pu kendai. Arpun riu dekot ke ba lai pu kendai. U Jisu Khrist uwan ban le lene ban trei ke ministry jung haddo ke jingya. Lagi dia berpulih ke bangkom ni. Haba ula le Joshua. Kendiat ula dam da pelup bat ula duai. Udang ko pa janga. Lada donla to ai bakaniga kurikan yo light no nanga. Penman om kumanga mon manga Henry tang kumba memon. Hallelujah. Ngayay keren bar ngayay Jong U Jisu Khrist. Kaniga diga points, kaniga diga ministry ka jingtray ka Jong U Jisu Khrist ka ministry ka diga par ka bakado Amen. Kabakat doa kabau Jisu Khrist ulet haga bergat sama ne ban let ban wat ya kaban gejenguk pa. Hallelujah. Wat hado kakenta kapor kabakat doa ulet ban wat ya kaban gejenguk pa. Ulet ban keliuk pa. Kopala da don de kawaipat kalat. Allah da kawaipat kalat ai bagade kuri kan yo light no danga. But om kumangamon. Rikat kum kemon gejeme. Hallelujah. Kabamut. Lada dan don na kawipat kalat mangan le mangan benem yo kibriu jangan nega pertai ngan le na kawipat ri ai bangan lat na gane kejiyap ka butrim. Wala kataro om bangamon yiga. Ri bangah kata gade kemon gejeme play. Kat kum kemon gejeme. Ladam don ni kawipat kalat ya kaniro ngasim. Hallelujah. Dia dengan daung ke bau Jisu Khrist. Wat hadu pun jika jingya perlu klaim kenranden. Wan men pendap jika ministry. Amen. Wan men pendap jika ministry. Ba wan ban yap agading pena. Ke jingyap ke Jong U Jisu Khrist agading penaru. Kadai ke pelan beli. Kadai ke mon beli. Amen. Kamdai ke mon briu, kamdai ke mon jodoh-jodoh kadai ke mon ke Jong U blay ke bau blay ulah mon nado da breng bau pa ayo kon bauan ban yap ai geding pena. Hallelujah. Gilai ba dia puli susu ke bentan ke ketien jong try na ke city siki Filipi. Kalanong ke baar, Filipi kalanong ke baar. Kalanong ke baar ke dekot ke prater ter dengan puli ka kongkom ni. Ti hakaba lashem yau haka rukom komu breu ula lerit yelede hakaba ula jalong guba kongo wat hadu ke jingyap hoot ke jingyap ke ding penaken. Hallelujah. Kene ke jing lerit ke Jong U Jisu Khrist wat hadu bau saya bading penaru kongo bet. Amen. Kawai nagi jing kongo bet kene ke bau syam subha palat ubli hadu kata-kata. Ngong ngajuang man gopar ka ba ubleu syam subha palat yung nowa. Namar udai ubriu ba kongo bet. Amen. Haka ba ubleu yung nowa man syana ka yingling. Yelade bat ka ying ka jema bat pelat yeme kimrat ka bangan sa ayatu yeme. Unowa usu kongo bet ye ka ketien bat utei ka yingling. Bat ubleu ba pet na manang samriki yung nowa. Hallelujah. Ka jing samriki um dei bo riki. Hallelujah. Riu riki keman namar bau kongo ya ke ke bau bleu kuren. Amen. Bat ke cing kongo ga jong doa u pelat em ya lede badi ke yeng gesam badi kimrar. Amen. U bleu syam subha ino ba. Sakabar ke bang yui na ke Bible ke bau bleu syam subha pelat kalong ya u Abraham. U bleu ang yo Abraham men mina ne ke ka men let hakawai pat kari hakawai pat ke jeka u Abraham u su kongo ba ye ke ta ke ya ke ketien ke ba u bleu ang yo Abraham but u bleu ang ke Bible ba u la syams subha shika de ye yo Abraham. Hallelujah. Namar ke dau ke ba u kongo ya ke ba u bleu ang yo. But u Jisu ang ke Bible hadu u pon je ke jingyap u kongo ya kamon ke jengku play. But ke Bible ko ang ba u play ula syam subha yo Jisu Khrist. Amen. Hallelujah. But sayo ya ke kerteng ke kraw ke ba ngine puli di kot ke kanai ke bang. Na ba kum tati u play ula kentu yo.
But ula ai hau ya kata ka kerteng halor ka kerteng baro. Bah kata ka kerteng U Jisu ka kosi baro kan yo dam krup ki jong ki bah beneng bat ki jong ki bah po ki jong ki bah ha ka kendo bat ki jong ki bah po ka kendo ken. Bat bau telit baro on yo plashna ba U Jisu Khrist ulang utrai. Ya ka ban pendan boram yo play uba ukpa. Hallelujah. U Jisu Khrist yo ada ke kertang ke dan buram ke kertang ke dan buram bereng pada ke kendo pada pot kendo namar ke dau bau kongo ya kamon beli. Amen. Wan man kongo ya kamon ke jungu beli. Wan man pendap lot ke ke ministry namar ke bau beli ke ministry ke jungu beli ke long. Ba U Jisu Khrist wan baun tray, baun pynkhih, baun pelaj, baun pynim, baun hikai ke baru cipang ke jingkala ke babut. Bat baun yap age ding pena. Kata ke di kamon jeng beli. Bat upah yo kon badu kon wan man kok ngok be tek ye kata. Ke viral kolam I. Bat u kewe ke ding pena. Badu wang ade ke ketian kado ke bong. La pendep. Hallelujah. La pendep. Day ong ye kanu hendri wang la pendap ye kamon belai baro. Amen. Hallelujah. Pinut biang mapi. Yo dan ke wei ke ar ke pimpala ban kongo lot hendri U Jisu wang la pendap. Uperta ke ding pernah kado syaman sa IT no ye ke minsim show belai wang kopa la pendap. Kabamut kay kabau bleu la asan kay kabau bleu la plan U Jisu lawan ban le lot ye kada baro kata ga di ke ministry ke Jong U Jisu Khrist. Hallelujah. Ke ministry ke Jong U Jisu Khrist kalong ke bauan ban pendep ye kamon ke Jong U beli. Hallelujah. Don sibon ki beiro ke ban pengin ye kran Jepang kay kabau Jisu wan ban pendep ye kamon ke Jong beli ngakran tang ni ke lai teli. Kaning ka ba ningkong ka ba ka ministry ka ba Jisu wan bale ka man ka jumlay ka takalong siyempre ka jing baptis kabar wan ban pynkhih wan ban pelaj wan ban map ikipop bat wan ban pynim. Amen. Bat kabalay ka ba ka ministry ka ba ule ka long ba un syayap ka ding pena kata ka di ka man ka jumlay.